Hello SOPI. Welcome back to Eimi THUSIM. Tony hin AMASAN inangazing. Kilungsit THUSIM ta 7-year cross kiti. Nunga tedi Baite ahin sutsu hinangai kom kiti wahitan. Izi chun abula para China chan hinangai latin tim na kain naye. Thumakai mehim hin. Ihin khusunga hin. Idei chat nunga aham gosang ham khat hi. Aum tezi. Abangin adei chat nu adei chat pa chuto. Kingaya kilungsit na chen homding day na zalen. Gen te ha sa pumin hin ho amangun. Abangin again te ga zu akimuzin. Alungtup amol sozi. Ahin abang wangsum. Ahin hon aday changzo lobin. Milzo lulungsit sozin. Puldo nan hin ho amang zita na hi. Ibang chun tu chung zong hin. Nunga akan gol langkat. Kumsegi zen analungsit na. Anadaya. Ahin la. Aday anglay at chanzo lutan THUSIM ta akhat. Anangay kom kilote. Ahilatun THUSIM chu anapanpay ngalzing ote. Boarding ka na ako na ka best friend nuto kahong kihet to tang THUSIM. Kehi kanewa pot gente insunga hongkang len kahizain. 2015 kumsum nule panelo saga gente hodinga kibol KZBV Orphan School ay mol kulinasum class 6 standard kanabanjamin ahile. Government school hizi chun ne lecha school fee textbook notebook le apoy mo zo si chu government in ahin KITHOPI zingen hele orphan HAOKIP hilovin insung gente le ha sa tampi din chi na le thep na jil na le komu na ina pangen chukit le school hi nume hobo kaina ahina banjomin boarding to omkop tha ina hi ahile keizong 2015 January kumchum HICHE school chun admission ka ki bolin boarding ka hunglu tan hile mi som se ki valvel ka ki suton chinaban jamin warden numeni kanayun yen ring room hozong ai ki tukmin anom plain ahin ka thun til hi je chun koima ka hepon e chun ke honjong ka thilho ka ki hetu mun iti chun ka hum pan ta ben hile ke ho roommate hola chun numei khan hi pauzong paube se lo pot jong pot be set jilo phat ong atam zo a lupna chunga umom jeng khan hi awmin kinzo loile pai kanei lo si chun akoma ka chizin ka ki holim pisin hele ama nun chong apan anabesan dan thu ho chu ahin seisin kalunga se le jeng na hi ahin inchen ha sa che eki hi gel ji chun alona jiwang chu a umpun ahin hi chini a kon chun ke ni zo kaum ke ho the hunin loile pai pata kaung hi do honin lunggel se nan ka kinai to ji honin ka ki thamon to ji honin hi phalani hung chalen ke ni jong hi ti chun kaung ki wop jing hun tan hi le kaloi nu jong chu ahung kam tam do in ki wop jong anomin kaloi ngai ta hung hi do tan ne ding don ding om jong le kane khom honin to ding om jong le ka tong khom honin ka ki ngai lut hun dan chu ka lo ka ne thi cho zong le ki bang chenin a homin eina koi pizin kinzong iti ma chon ka bolchin lendo te ni u cha mim chang a ki hopangin keile ka loi nu zong thil neu cha cha ne ding om chong le ka ki hom dil dil honin a hi chule kumlung ke in lup na khana ka gi khom honin khat ve zong ka ki na khon pon kilung nup mo ti zong ka hona om kha pon a hi ka cross pa kan mu dam le kan dei dan boarding ka thun rakhat zo February tha chun Saturday Sunday hole free time ka nei phat ole ka room wa I mulovin ka kyolim jiwin hile ni tha khan hi ka to ko ba ka kyolim pe nun ka loi therapy ka ki khanin album book khat a hin choi lu nen ki honzo lim ho chu ka ve ben hile group photo khan hi ka mon ka ve le la wa posal khat chu hoi ka sam ka mit ala in hi chun Rebecca chu kadong tan hile aman jong ka he poi loi nu ka pute khara zawin ama loi ho chu hin te atin kin jong ka deji chun alim chu ka ki thumin phate chan ka ki pai ta na hi alang khana HICHE skula kana kai chu aphat se wangin kana ve sit je chun kum khat chu kana kai lungin akum kinin school kana chon tan a hin ka loi nu wang chum kum phabe pi ana kain class 10 chan na zawin hi ahi le keizong 2016 na 17 kumchum class 7 to 8 chu lamka ideal school kana simin insanin family akana movin kanu le kapanjong
to thei na tong hunin iti chun hi thei nan kanaki mang chape ona hi kum sot pi na lungsit pa to kahung ke het hundan 2016 kuma lamka ideal school kana kai lai chun golang khat amin begi kiti khat to hin kaloi hon na te be jiun aloi hon chong ama ding chun na zol jibin a hin chapang a ki na lai ji chun cha lung han ka kop ji na hi a hi le phan hong chi chin 2016 April thain ni khat kaloi nu kim khoma le khasim khom din ka chin notes pa beb ka kinamin homwa ho ka bol khom honin iti chun le kha ka sim khom honin hi le kaloi nu to be ki te na chu kinai cha hi chu ka hin hendo in chule be gi hi ke sa nga class khana ti chu kin class 7 ka sima aman class 8 sim hi dan zong ka hin hendo be na hi ni khan hi ke zong school ki khanin inlam ka hin zone na hi le ke ho school sangen amo school hi ane ki khan ba on anaw te ni to lampia na ngaon kanung a hin zui pe pe on a hin be gi chun ima seilovin thip chenin aumsin hi ti chun ki holovin ni sele e zui jibin hi ni khat wang chu amon chong upai hello hi tan tin school ki khanin inlam zonen ka hong kit le lampia anaw te ni to na nga ki non hi chini chun anaw te kha chun ka ko ma hongin ka hong ki hanin hi le aman chong ka upa dinga nanuma hingi na ti taka sia na inchan ge ka hin zui diu na hi atin lam zot pum chum ke ni chong ka kinel pe pe honin kin la be ki la naw pa khat pa wang chu lampia mumdan honin anaw khat pan wang e zui pen in ka pa ko nin kin zong ka in ko ter hin he in te ka tin za cha to dip cha to lunghan ka ko men hi le hi chun ama zong akile ta na hi hiti a ezu chu ka dei lo zai ajinga pa chum lampi chum khat ka in mai chetwa SODOH lampi than mul ki zot pa khat chu ki cha sa san ka hin thon than mul ka pha ting le thai ki tin ka thai je na hi a hi le chikum chum pathen lung sit na zalin them khat ka hung the chum ka pa ti hon a sei danin a gal langa kung jang kho ko ma gambe ne khat a chowin ki hon jong in mun ka ki chanon kanuna ka pa lungel chu hi le hilanga chu age chen ting le laimuna pat cha te ho school gal kai sa ditia lungel anei thun hi a hi le ki ho u chan jong final exam ka hin chawon kanau pa le ko pa to kam tha langa chum Christmas ka in to thei tong tin ka ga umona hi alang khana ka kam chonaw kom chum cycle kiti SOPI Baite ho hu ka omen kapa te hon gopi ti chu bamboo achu jibin ichi gopi achu da ho chu apu a ka che te ule Baite ko sung chu age zot pa jin a hin a ho u chu ka ho pa te ule mi khat le ni bo age mu jin chapang zo age mo do lo a ko sung chu a thip chat jing jin te se khanin a ho in chu all in na thau thing sin ka upa ka ga to nin a ko sung chu a thip dan chu thila film tho na din a phai ka tin ki ho jong kanu ibena hi chule hi chi cycle kho kom chum ongjang ki ti kho khat ma hi aum ki nin a pastor pau zam le ahung khulai leng si na hi jan khat kai monin mang khat kanein hi chi achun mol sang chung vom ta chum ni salen ta min mol sanga kon chum tui tha khat ahung long sa in mol bo lai ta chum ki chata in ka to bin hi izu chum ko umna ahung ki khelin than molin ta gamjang la khat ka changin ka hum ki din ka mang chu no mo ka sele jengin khilai mun chu ka sonum lo wangin kalung among the hi bet jengin hi khonungin gam thu dan chu ka hin he do dung zuyun hi chi ka gam chu naw anei pa hi gam dang om chia aloi pa ngai ta khat avetu tia ngan sile aloi pa hin ipi boina le ipi je hi tam ke helowa ki ho tu lowa agam ni pa he lowa chu anazua kapa te ho na cho khau hi dan chu ka hin he don ki hon chong cheng lut ta lovin agam man chu ka ki le son ka da thawin ka kim na zo siu chu mo se he jeng tan a hin mi ake khanin na chen lo chu apazoi gam jong aphat to poitin a sevin chu ban jomin hilai muna kana lai uchum kapa in ni khat sun chang lai te in keng lam hin zo na ahung le lampi sau ta hin zo tu nongin ahung ki pa do na mama aga thungjin
iti chun vel ni ta to in ka pa zong aluzang chu a bom te phajing in hi chu khit le ka gam cho naw phai li mun khana chun si a umin hi a hi le 2017 kum chum ke le ka naw pa bo lam ka hunin hi le silonga ka unun ka naw te ni ki man cha na ti tin sum them khat hi in langa hong pusal khat hin pus in hi le Saturday ni khat ka naw to ka po do ka thonin ka unun sum an pusa pusal pa chu ina sum tha a hongin hi le ke ni ka lo pe alap khan e chun aman zong ka u te khat komen eina da tha pi hun ta nahi azing Sunday ni in ka u hoyin ni hung pi honin na ulamin na hin thot hun hi tin kin jong ko a hin pusa ham he u tia ka dole pusal khat bolero a changin a hungi atin ke jong ka ki pa le zeng na hi alang khana begi zong ka la le ka in mai u get ko ma chun ading zin ka u te pusal khanin begi a hungin aza acha jen hung lut ngam pui ko hu pin ne etin a hin se zin kin zong aza cha na a hung lut ngam lo le ipita hung ji ham ka tin hi le aman zo anaki za in no mo asan amai amon de zeng in hi e chun ko hovin min khubanga na lungsi na no pi jing tangem atin a hin ka dei lo ka lungsi lo zin ka luhan na ki be che zeng in hi a hin ipi ki se wangen ka po do si le aloi ho to lampi anom jibin aman wang ima cha ka komin a sengam jipun ato thip cha he zin aloi ho zo chu ama din ein ha zo lo izana kan ho sit wang chu eilung sit na chu abe be he jing in hi nikhat kaloi ho ko ma ka chin begi in ka hung he lo na ding chum gu thimin ka hung phe le aloi ho khanen eina mu tho thovin begi ko ma na sei pi aloi ho to kaloi nu te in maya chum adim se nun ihung ho lovin hi chun kin jong kaloi nu ko ma ahung khapoi ti pi in ka thin hi le a sei wangin aloi mi khat hin solen te din hi chuna atin aloi pa ma chum mo jong ei mu kha lo kamin bu a hen hi ze chu kin jong ka zo ka sen te di ka hi poi ahung khapoi iti nei vet na te di nei hi sa ham namu kha lo dan ham ka ti le amazon alunga dongin te din hi lo ta le promise bolo atin kin jong ka khona promise my god ka tin ka lol wang ka tong khata ta pon hi le e ta san pha chum apo do ta hi i chun ke jong ka loi nu te in tom langa kon chum gang chala ka thai do le ka kisu to thu vun ka mu da le ka thei da dan chu kaning kalai ki hel zegin ana ne in ka hung po do in hi phal le ni hung chal hi le hen man lo ka in December hung hitan final exam zong ka hin chai zopun begi in zo later hin zin aloi ho hung pi sa zin Christmas holiday in chi masang zep zong sum later khat ma aloi ho hung pi sa again aloi pan zong in reply pi te jin atin hi chun kin zong hi ngi in reply na ngi ka ji zo ting ka hin het sa ding na hung la ki ding hi ka tin kin zong later chu alung sit lo dan le khasim na lai ka hi zia dongma ka nei nom lo dan ho chu ka sunin dista paper lizen lunin ka sunin pheng mai ma sa pen chung ta chum last letter tin ka zin a chaina pen chum get lost tin ka sunin a hi le pisa tam ji chun a thep chu ha sa zemin hi chun plastic bomb khanin ka chunin kana reply ta na hi a hin hi chi chu chang te ni tailo adang wang chu lohan na theile no mo asa the ima wang ka sun poi a chaina lang de shit chum Christmas le New Year yong nom ten hin mangin lang pungdom sil tan katin kana tha ina hi a hi le Christmas ding ko na hi ze chun adap le in ki hon chong pam langa me ka ki tivin me ko even hi le lunghal om the zeng ina hi azing ni khon ka unu zong Christmas sutia ihung pui do din a hongin in ka che masang uchun ka loinu thing bem to ka ute to ne the ka ki simon iti chun farewell ka mangon azingin lunghel ta le ki hlalal pomin ka ki henon ki ho chon in lam zonin ka che ta ven hi a hi le Christmas song ahung hlungin nom ten ka hin mangon ana hung chi chin 2018 ahung hlung paizin New Year yong iti chun nom ta in ka hin mangon anom the zing na hi
Hiti chun keizong ichikum chum ka khuwa government school chum ka leka chim chu ka banjom kinin hiti chun ka hungking mang chikitan alang khana lamka ka hinda tha nya pat chapang akihin lai je chun phone jong ka choi nai lu ma hi to ka loi ka gol ho to iza matna ima om the nai pon hiti chum chom khat set pi chu ka thip mang helovin hi ta mel mulo ka cross pa amin le kui hi ka het do na 2018 kum February tha chun ka unu silonga omno zong in lam hin zon tan ka unu smartphone chun lim le video ho ka bezin ka unu Facebook chu ka lut jin hele usul khat lim hi ka mu jing zi in hin zong Philippines foreigner ho ka hi sein ka don si pun a hin avel vela ka mu pha chun paten koi zong hamtin ka ven hele Eimi ka phungki ba pi an hi chu ka hin hedo in hi chun a profile chun ka lonin ka velle amial hoito le ka thim ta a hi zong ka hin hedo be kinin hi chun kin zong kanu le ka pa ko ma ka seile ka unun ka he e go thang naw pa a he atin a cover photo chun family photo koi ho chu ka vet se in hoi pen ham o pa tin ka unu ka dongen hele ka unun zong ne het kha ding hi ning kuma in lang hung ko na sum kan po sa le na hun lo ze a no hoi ko ma anada than ka tip e a hin tim hi chun kin zong ka gel le masang ze ma ko grace in sum hing pi a kon a hin po ham ka ti le bolero a mi khat hunge ti a sei chu ka hin gel do in hi chun kin zong opa profile chun ka lunin alim ho ka bele anau mel hoi pa neu lai lim zong ka mun kin zong ka su tol le 2003 la ya opa lim tampi ka mun ka vele 2015 kuma pat oi kana sa pa lim ka koi to kilo thim khat chu ka mun hi chun kin zong ka kala do in ka vet ka le a ki tu chenin chini a pa na chu amin a chen na a in sung thu le a phung ho ka hin he do in ata ka mu lo wangin ka ki pa le zing hi hi chi a kon chum kin zong ko uno phone ka man ting le ama limbo chu kana vezin Facebook nga alim a koi zathum wal a hin po zo si chu comment zo si zo achim chai ke jin dong ma aneyam ole single hi dem ti ho ka khol jin hi le ka unun ma a hen ji chun a thu ho zong ka dong en hi le dong ma anei lo dan en a se na pa ni a nanu loi pa nau te hi dam le in sung mi ngel a hi da no chu a hin se na banin na te ni ko ma a hung si dan jong se ne hi hilai ka hi hin hil chen jep la ka unu hi ka so pe te nu pa khat ko ma silunga hin ichia na te anu me nu ta chun ka pa u cha hin alang khar ki na hi chi nu me nu ji pa ta chu ka cross pa chu u cha hi ki honen hi a hin ke ma hin kan het do wa lo hi a hi le ka cross pa zong hi hostel mama hi ji chun ka la le ka u te ni ko ma hin aga chi ji ting le hostel la nunga hon a dei thiun aki si li di jing ji ve tin zong ka unun a se hi ka cross pa hi amel hoi dan hi mi gun a hin len zong a lenin asangin ki von na lang ho sa lo ki mo von mi simple hin ama hin dan mong hi mi ke thu thim wang hi begin in a hol dan along khana begi zong hin in a hol jing lion ni khar kanu phone hin ko la hogin te di loi ho ka he atin kanun zong na loi hon hin ko le tin ka ga la le begi na hin kain ko te mai hi ji chun ima ka sei num pon ka za acha mang pha ka thonin phone ka koi pi dai a hin chini apat chun ka la le phone hin bol chin chule message jong hin thon sin a hin kana don ji po na hi alang khana ke zong in to school kailen na to ka ko le ha se in lekha ka sim do lo di ka ki he ji chum kanu le ka pa ko ma lam ka lang zo in kai ta ngi private ki zo hi zong le lam ka government school adia model zong hoi ativin admission nei BOLPIH un lang hostel la uming kating lekha paten sim na nge tin ka se jin hi le apat na chum anom povin a hin pha le ni hong chalin ka upan na kai ngal de le private zo kai na tin ke zong kitia an se je chun
kipa the zing an hi a hi le kum kit 2019 in ke jong lam ka kana kai kit hin la class 9 ya pat boot head na til a hin 10 direct sim thei pon na te 9 atha ana sim phat anga ye 80 pha non kin jong class 9 chu kan repeat in iti chum ka hong kai kit na hi begi to ka hong ki tha su to hum 2019 date 15 January jan chum ka uten in school boarding a ihung tha honin hi le begi jong HICHE school a chun ana kai kha kel kit na ban zomin boarding zong an ta gedin chole hilai ta ma chun class 10 camping lai ta ma hi to ichin tha ka thun ni jan chum anau pa in ka hung a het chum begi koma ana sei pi le begi zong ki pa the na hi chubanin ka thun ni tha chun school bag zong na ki chai tan hi chum aman khat ai pin chole kalung no mo ni le kamai su an hezin ka senior alloy ho koma iti hamtin an dong zin hi a hi le phat hung che chin begin zong board exam hin chai chin boarding a kon hung po tan a hin a pot wang chum ka warden nu phone hin bol chin ka thu a hin dong chin hi le ka warden nu win zong khat ve chu e ki ho sa honin za to lunghan ka komen hi zan khat ma begi zong alloy ho to hungun na me ho na in ma chu lampi kom fencing in bo hen hi ze chum hostel la kom bom pi kanaute i hung ko saun ken zong koi bep se hamtin ka pot le am ho loi chu an hin aloi pa ma chun fencing a kun chu a hung da da in ho pi o begi in nahin ngai wal ja gam hi chana hi ka hung o hi a hin tin a hin ken wa thu tam se loving mang pha ka thonin ka ki le pai ta na hi RFS boarding kom sung chum in sung gan theiz in kanu la ka pat nei lo sa adu anga yuzon ki cho zo lo khoma thasi le ka chunga sum tam pi asu lu ji izi chun e zong ka lai ana in outside boarding man rom ka holen hile wang phat pi in ka hin ki mun zun suti zobin outside boarding a ka hum do tan hile ka in ko te zong neu kha hum all do mun a hin gen thei ta le kha sim ki hi ze chum dong ma ki ti zong ka nei nom lo na banin dong malang hi kalung zong alu pon ni banga le kha thim ma a ki kit lo ze chum le kha bo kana boi pin ha ta in ka ha ki bolin ki khit ta in ka ki mang chon sum le pai zong het ta in ka mangin jingka ni tha hostel bu ka ne tai lo chu ne thei cha zong ta ne kha ji pon chuma le ka ne wa pot boarding hostel ngana hung pe ka hin visiting day ni le kaloi ho chu ain ko ten hung vil jibin a hin in sung gan the ha sa te eki hi ji chu kain ko ten ke wa i hung vil zo ji po we nahi ichilaya ka sung jong chum ka in ko te visiting day le in sung gan the ha sa ji i hung vil zo ji po win a hin ka he thimin ki til kho nan ka nei ji nahi ti ti chun pha la ni hung chalin 2020 komin wa nuya ki sei min thang coronavirus na pi ahung lan ji chun lockdown homin school jo si suti ekithan in lang ka chi tawin lockdown ka chun ina le ka sim to thei ka tongin chole fb ka hin ki honin ka cross palim chu story ka koi ma se penin hi ti chun ama bo chu phat se in ka story ka koi jin hi a hin la friend request ka bol nom the wang chun kana bol ngam pun phat so ta pi hi ti chun kana omin a hin ka deile ka lung sit dan asan bal je chun phat chom khat jovin friend request ka hin bol ta na hile aman jong chom khat jovin a hin accept min ke jong ka ki pa walin ka li SODOH levin alang khat ki na begi in jong friend request a hin thot ki nin chom khat jovin kin jong ka accept pin messenger a hin text zin kin jong ka eng bolin a message a hin thot zo si chu ka Facebook story a ka ta do pi sin hi ti chun ka eng bolin hile e no do ta na hi ti chun 2020 kom sung chu lockdown ze in school ka 11 ka kum thung na banon metric exam zong online ka bolon mark sit zong school in api thu ma hi kitto ki ho school chu pc a hoi ka po ben hile 2021 kum zong lockdown hum kit dem tin mitam pi school ka lova private na admission bol sangin ativin government school zo ahin ha dalon kumdang sangin
2021 kumchu government school mi a full gamin admission ka changzo tapo ichun ka unun zong TG Higher Secondary School evet pile mi a full na ki ka in ka PC zong a thomji ichun ka lu do zo tapon ichun ka unun zong online government school adang dang ho apply a bol le na hile lamlung Higher Secondary School chu ana na in ka lu do in adim jiti hostel la uma kale ka simpan som theidin ka hung omin chuban zomin anaute khat ma zo hilaya chum kaidin ahum to ki to ze in ke to din kani hunin asin ahin adim jiti hostel chun ser khat bu ana ong ki nin kanau nu zong om biding anei lo pha chun rin zo ka holon iti chun ka hom kin hon ta na hi dong ma ka hin nei masak pen ni khan hi kadam lo se in kanau nu chorang ta hin lo chon ka che honin kom ki le hun le che kon bazar lai ta garin newa hat ta hung sai pasal minin e tang ka de chan honin ke ni zong ka dip ki sot honin ka ki chal he jing thanen hi le ama ni zong ki palam thim hi hun hin tin a hin kha honin e ve honin a thai pe hun ta na hi chun ke ni zong ka phe che hun le pasal khan en baina kanung hun a hin chu in ka kom a hin pha in gari a hin khamin kaloi pana number a de ye nei pi na hong tin hi chun kin zo phone ka choi nai poi ka tin ka da la hun le kanung hun a hin zui ki in hi chun kanau nu number ka mo pi hun le ani tha apat chum call to message a hin bol non jingin chule gari a tang khadi chat te ni a hi hun dan chu a hin se hunin aloi pa chun e hin zolen a hin kin wang ka don se ta pon hi le kanau nu ko ma na unu ka chan thei te na din plan hin ko ngotin kanau nu chu phat se le a hin text jingin hi chun kin zong hi chik pa ko ma chun dong ma ka nei nom poi in kul ji ta hin message song hin thon ji ta hin ka ti pen hi le ama zong nom pon sakat lang pi hi e hin zolin hi chun kin zong kani ang ki hel to ka dei lo ka lung sit lo to ma hi le ka lung ahang do in sakat tabang message la ko ne hin bol thei lo ding a hi iti ham khana na hin bol le ka blong handing na hitai ka ti pi honin hi le aman zong sakat sung ta ba chu e don kha him hun pon a hin sakat zovin in text panin e hin zol kitan hi chun kin zong dong ma ka nei nom lo dan le kalung sit lo dan ka sei pi le ki khaili ding ki tha ding thu a hin sen hi chun kin zong kalung sit lo wa ka dei lo wang chum ki ti a hin khu ke ji a sit sangin ka tim ka mo no pin hi chun phone a chun chom khat set pi ka hung ki ngai honin a hin phone ka nei thom ji chun khat ve le bu call message a kanau nu phone ka ki zaman ji honin a hi le ha chom khat jobin e hin don pan tapon message jong e hin reply ji tapon call jong apik ji tapon e ho ting le kilet sa ten e hin ho pi jin a zo man kalung sit tapoi e hin tin hi chun kin zong e bol na chu kathima in kaloi nu to no nan tua e zol ma sa pen kanu pi de he ka ti le jilai ta chun kol lang khat amin chung rew ki ti khanin e hin zol to ke to in kin zong khat pa e hon na chun in zol pa chu kanu pi in ke ni zong ti chun kong ki ngai honin he le ka ki lung sit na hun chu ahung sang che chen ka cross pa zong kan mil del tam chubana ama to kong ki ngai huna pat ama akona lung sit ipi hamzong ka hin he dok ma sa pen na hi alang khana begi zong kin iti kan ho sit ji wang chun aman wang akam chenga lunghan na thule kam cheng ngi mo in e na ho khapon e na lung sit so le na hi chuban ka cross pa hi kumsagi kan cross wang chun ta melin tu ni chanin kamukhanai pon chole kumhiti chanpi kana cross wang chun ama ko ma kana sei lo zin kalung sit la ka dei chu ana he pa him po na hi a hin pathin thil bol zong hin tin chung reu to kong ki ngai huna panin wang huilai munit zong leng kalung sit na dai de pon chule ama banga kana lung sit kha zo am kha pon tu ni chan gen ama kalung sit ching na hi alo so pite a hi le hi chan hin thusim chu a ki chai tan hi chi thusim hin sun so pi nunga te di bai te chunga ki pa tu sang ta ka hin phonge a hi le tu chung zong hin saw khat a chai na din ka hin bol kip nomin ama hi koi madang hilobin
Video kahin sim hoa background music lampanga ihin KITHOPI zi SG HAONEO HAOKIP ahin ama hi theile mu them ta hin banin theile ngei ta le lunghal ta in la ho ahin mu zin ichi a channel ahin ahin upload zin ichi a channel link chu description a kahin ko in ichi ichun SOPI ule nauten ama KITHOPI le support vet sanan like share le subscribe na BOLPIH te tin tem na kahin na ye ahi le ban dong le THUSIM ngei ta le video dang zo ihin vet khom ki tu hi zin ichi channel zong hi like share le subscribe bol po min na nga akito te